118 akan membaca surah Saba dimulai dari ayat 10 dan seterusnya pada halaman 429 dengan komposisi lagu Bayyati, Nahawan, Hijaz, dan Ras. Disilakan. Mohon bersiap-siap finalis berikutnya. Korea dengan nomor peserta Teki 322. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه